Gripen napravi krug u 500 metara, a ovaj stari ga radi oko Sljeme. Mi Hrvati to imamo. Gdje je ovo u Sloveniji? Nakon Miga, 6:30, dodjela nagrada na tornju i koncert počinje odmah. Tako da svi nakon Miga dođete na toranj, dodjela nagrada i onda počinje koncert. A Mig koji troši konzervativno 3000 kg goriva na sat, dolazi iz trenutnog Brežica, sad se ne šalim, evo ga, ušao je u oblake, preletio je iznad Zapršića, iznad Okišgrada i evo ga sada u spuštanju prema Lučkom. Unutra stoji jedan pilot, na šahovnicu je Farman i konzervativno brzina. Tako ima tu nekoliko pilota. Evo, ispod Miga je to putnički avion, onda malo sporiji od njega. On preko na koleto, a gleda što sve počne. A ovo je Nixi sad napravi još jedan Britanac, možda napravi svoj bar.